Kao što vidite, žešće je stranje vrijeme i besna mašina je tu, poznata iz nekih šorcova. Jedno blago objašnjenje šta se desilo s mašinom, pošto sam počeo neke hiruške zahvate oko sebe da rešavam i hvala Bogu uvela me temperatura nakon jednog. Nije se vozila mašina 2-3 dana i samo sam primijetio da se spustila i više ne želi da se podigne. Jednostavno je ostala bez vazduha i kompresor više ne uspeva da podigne. Istina, kompresor je menjam pre jedno 8-9 mjeseci sa nekim aftermarket kvalitetom što sam našao prvo. Ali napravio sam tu grešku da nisam iskontrolisao da li negdje pušta vazduh. Te verovatno je došlo do toga da sam ujebo na anu, što bi naš narod rekao. I dobro smo u vrlo poznatu lokaciju za Subotičane. Firma se zove Kuća delova. Tu smo nabavili jedan deo creva i spojke što nam treba za posao. Nabavka je uspješna. Sad možemo ići dalje u redovan posao, pa ćemo onda nastaviti da radimo. Jedna besna mašina parkirana. Čeka da idemo kući. Nabavka gotova. Tu je novi deo pozadi. Sad samo stići kući da ga montiramo. Biće divota vreme za rad. Nažalost nam jado se nije samo tebe popravio. Nastupamo sa radom. Iako pada kiša, malo pristupamo radom. Skinuli smo do sad crevo koje dovozi vazduh od filtera. Skinuli smo glavnu napojnu s kompresora prema bloku. Skinuli smo žice sa povratnog ventila, to je ventila za rasprečavanje. I skinuli smo glavno napajanje. Sad imamo jedan šaraf, drugi šaraf i treći nosač je sa druge strane što se ne vidi. Skidamo to i nastavljamo dalje. Kada izvodite kompresor, to ovako izgleda. Obavezno morate ove gumice da izvodite, to obično sa novima ne dolazi. Bar šteta, ali dobro bi bilo promijeniti. Imaju ove podloške i platine sa gornje strane koje stoje ovako. Tamo vam je filter vazduha gdje vuče i evo vam treća pozicija gdje drži. Imamo novi kompresor, isti je proizvođač kao što je i bio. Sad što nosim nazad pod garancijom da ga zamene. Tu imate svakakav uputstvo kako šta ide vezano za šlapanje cijevi. Dobijate drugi kompresor. Evo ide ovo, čak u ovom setu ima i novi gumica, super. 2 releja nova za sam kompresor, tako da super. Evo u prošlom pakovanju ovo nisam dobio. Ovo je sam novi kompresor, sve isto kao i na onom. Evo kako izgledaju stari u odnosu na novog, koliko je to pojedeno vremenom, potrošeno, popucalo i ove opruge oslabile koje amortizuju sam udarac. Kao što ste vidjeli, alata nisu specijalno 10 ključ, 8 ključ, 8 zbog onog jednog šarafa. Kod mene je sa krstakom i sa običnim su creva, tako da to je to što vam treba od alata. Sad idemo ovdje sve to spakovati. Ovako treba da izgleda sve kako je namontirano, ubačene gume. Ima jedan mali vrh u kojem ubacujete maticu, to je podlošku da bi bolje držalo. Evo to ovako izgleda. Ona ide tu da bi lakše mogli da stavite gore i sad dolazi patnja nabaciti. Kada smo se napatili i sve ubacili gore, to ovako izgleda.
I sad još ostaju glavni napojni i kablovi. Nakon što smo se napatili kao medvjed i pokisli, pošto vidite kako je vreme napolju, stavljamo dijagnostičku spravu u lančovu i palimo kompresor da se podigne. Biramo kod mene, pošto po vinu ne može da nađe starija vozila, 220 šasija. Biramo, pošto je ovo dizel, leva strana vozača 320 CDI Control Units. Idemo chassis, to je šasija, vešanje, da imamo kontakt, obrišemo sve greške da bi to bilo sve merodavno. Izbacit će ventil, pošto uspjela otpala žica sa džeka. Što se tiče ventila, to morat ću da zalimim, ali to ću raditi mimo kamere. Obrisali smo greške, idemo actuation test, idemo nek napuni centralni rezervoar. Smo stavili da se napuni, on je počeo da gura pritisak, čujete ga kako radi. A ovo sam uspio da sjebem, tako da morat ću da zalimim ponovo. Naravno sad je stala kiša, kad je počelo sve da bude već gotovo. Gura pritisak, do sad nije mogao da nagura više od 6 bari, po tome sam znao da je pumpa gotova. Evo on već puni 10 bari. Pošto je 11 bari već sasvim dovoljno, napunio rezervoar, idemo level da bi ga digao automatski nazad na normalnu visinu. Ali pošto sam čuo da je nešto puklo, verovatno je zdugo crevo jedno. Pošto je tu na jednom delu puštalo, kupio sam nove spojke. I sad odvrćamo sa amortizera da bi nabacili drugi komad. Ovo smo nešto privremeno pravili. Sad ću da vidim da li je ovaj komad dobar. Jeste za tu. Onda ćemo napraviti sad pomoću creva ovog kraja i ovo crevu utaknuti novi. Nije baš idealna dužina, ali to možemo posle skratiti. Sad ćemo vidjeti šta sad kaže. Ovo sklanjamo s puta. Pokrenuli smo nivelaciju. Trebali bi uskoro da vidimo kako se podiže. Kao što se vidi, odlazi lepo gore, vraća se u svoju visinu nakon svega. Evo dok se on vraća na svoju visinu, ovo nije bilo nešto ludo puno što se tiče delova. Creva 3 metra, spojnice i ostalo je bilo nekih 5 dinara. Kompresor naravno preko 200 eura, ali vredi u svakom slučaju uraditi. Ja još hoću svakako da promenim još par creva i još po neke spojke da bi on opet radio punom parom. Diže se na svoj nivo. I sad već ponovo stoji kao pravi. Dobio je svoju visinu. I naprijed. Lamilica je tu. I sa ove strane stoji kako treba. Radi sigurnosti još uzimamo sapunicu da provjerimo stanje. Ta jedna možda još malo pušta, ali vidjet ćemo kako će se pokazati. Ova spojka je isto kao da malo pušta. Tu ćemo morati promijeniti. I sa druge strane još je rezervoar. Isto da provjerimo
Tu je nešto minimalno puštanje, ali morat ću da nabavim takve spojke pa onda da izmenjam sve da bude punopravno. Tako da društvo, vidjeli ste još jednu opravku vezano za ovog mog hrđu što je ja zovem. Tako da još mi je preostalo da mu nabacim branik, da malo upasujem da to lepo stoji i za koji dan da provjerim kako stoje stvari, da ga ostavim 2-3 dana da stoji, da vidimo da li će padati slučajno ako je negdje neka žica ili nešto još loše ili neko treba ako moram još promijeniti, ali moram naći spojke da bi to sigurno promijenio, da to bude sve kako treba. Još jednom ljudi, hvala na gledanju, nadam se da ste vidjeli nešto novo. Evo, mašina je kompletno sastavljena, tako da ovaj jedan zadatak obavljen. Idemo na sljedeći da mladića oživimo, a onaj kompresor ide u garanciju pa ćemo vidjeti šta će biti sa njim. I naravno pozdravljam vas do sljedećeg puta, vidimo se.